yani llamarla kani. Otavalo pukara ayutamanta, shinapash kinchireka de causani. Ñuka punta kawsaykunata riksichipasha shawan. Punta kawsaykarka llaki, manchi, shina kawsamushkani. Kawsanamantashi, llakashpa, purishpa, pero shuk punchata purirkani kayllachu kawsay. Kaychu kawsay. ¿Cierto? O sea, nachu imapash tiyan ashtawan nirishkani. Chaymanta ñuka yuyashkani ñuka shuti mishu shuti kashka punta shuti. Chay mishu shutita anchuchirkani. Kichwa shutita churarirkani. Yalihkani. Kay kichwa shutiwan maskarishkani, tarimushkani kawsaykunata. Kay shuti, kichwa shuti ñukaman karawashka yuyaykunata, muskuykunata, ñuka ñawita ashtawan punchayachiwashka. Kay shinapash tinkunakuyma kimirmukani ashtawan yuyaykunata maskarinkapak. Tinkunakuy yachakuni sumak kawsaypachami kan kichwa kay kichwapi riksini tarini huyayta, ushayta, munayta huyallantachami kan kichwawata kuyapash shinapash kay kati shan wawakunama nipani ushayta charinchimi runakuna maskaripashunchik. Convidashka sakripankichik tinkunakuyman shamupaychik. Centro de Filosofía Andina. Yupaychik.